ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. ҳама каса бародару як бурда хуш омаден. дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. боварӣ дорам бародар мошини дилхоҳта миёӣ. фақат навора то охира тамошо кун, лайкзориро фаромӯш накун. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай, метавонем ба тариқи имо ватсап ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунем. зинда ва сарбаланд бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро. ВАЗ 2107 соли барориш 2003. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш состоянии 100% ягон дард надора, срочно фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаистай 15000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 101000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо арзон мешава. дар пеши мошин ба телефон не. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1997, кузуфи хетчбек, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин зури бадай мега дар ҳолати хуба, ҳуҷҷатҳои яксола дора, срочно фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаистай 31000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 210000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзон ҳам мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. беҳтарин нархаш карда занг занед, мошинаи даст натен. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Corsa соли барориш 1994. абъём мотор боша 1.4 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега фавран фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри ҳисор қарор дора ва нархша боша гуфтаистай соҳибаш 23000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 156000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, бо муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 21099 соли барориш 2003, мотор 0.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин чотка гуфтай акклиматори нав дора, балонош 90%, документ мега тамом мошин дига камбудӣ надора, бензина мерезӣ фақат ҳайш мекунӣ. срочно фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаистай 12000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 81000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. алиш ҳам мешава ба ягон Opel хетчбек боша гуфтай болои суметон вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994. абъём мотор боша DV0, сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешава, мега соҳибаш. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаистай 24000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 160000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг бизанем, бачаҳо ҳаракат кунед, мошинаи даст натен, нархи хубаш кардем. бо харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra B соли барориш 1997. абъём мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 балони нав дора, задагӣ пусидагӣ несай, салон ST, срочно фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дора ва нархша боша гуфтаистай 25500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 172000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо арзона мешава. барои маълумоти бештар ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯши ҳастаи бародаро Opel Astra F соли барорӣ 1697 сол, кузов универсал, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, ҳуҷҷатҳои солона дора, 4 баллони нав дора, хадавой, мотор, 100% акклиматори навам дора, срочна фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 34 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 230 000 рубл. خریدار انی باشه گفتم مرحمت زنگ زنیم با ارزان میشوه باور کن برادر ماشین بهترین نرخ کده مرحمت زنگ بزن ای دست نتشه. برای معلومات ایلاوگی رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. هشتم ماشین فروشی است برادر Opel Astra F سالی باروریش 1997 کوزوفی خچبگ موتور 1.6 لیتره سوزشواری باشه بنزینی خلی کاروبکش اتومات ماشین در حالت خوب قرار داره میگه صاحبش یک سال حجت داره یگان کمبودی дард ранҷ азоб надора мега фақат мешини ҳайш мекунӣ срочна фурӯхта мешава айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи балҷувон бародаро ва нархша боша гуфтестай 32 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 217 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо муомила мекунемша арзона мешава барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. نهم ماشین فروشی است برادر دایو لاستی سالی باروریش 2003 موتور 1.6 لیتر سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوبه میگه سرچنا فروخته میشه و سوم در کره معلوماتی بیشتر نمیسوندگی نیست عین حال ماشین در شهر حصار قرار داره برادر و نرخش باشه گفته سه 24 000 سومون که با روبل امروزه گردونیم 162 000 روبل میشوه خریدار انه باشه گفته با معامله میکنیم ارزون میشوه برای معلوماتی بیشتر به دست آوردن دوستان با رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنین کانال ما را دستگیری کنین ما هر روز بهترین ماشینا با نرخ‌های دسترس از شهر و ناحیه‌های کشور پیشکش خریداران میکنیم. دهم ماشین فروشی است واز 21099 سال باروریش 1999 ابیو موتور باشه 1.6 لیتر سوزشواری باشه گاز بنزینی کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوبه میگه داکیومنت های سالونش بودجه فورا فروخته میشوه عین حال ماشین در شهر دوشنبه و نرخش باشه گفته سه 7500 سومون که با روبل امروزه گردونیم 50000 روبل میشوه خریدار انیق باشه گفته با کمتر ارزان میشوه برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن دوستان با رقم‌های در روی اکران مراجعت کنین و معلومات پورا و انیق‌تر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. میگذاریم به لون 11 برادر و یک برادر ایمو خواهش کرد که دایو ماتیز مقصد پیشنهاد کنیم مرحمت برادر این ماشین برای خطای دایو ماتیز سالی باروریش 2008 سال ابیو موتور باشه 0.8 لیتر سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکا اتومات ماشین زدگی نیست میگه در حالت خوب قرار داره تاکسی گشتگی نیست سالن نوای بالونوی نو داره یک سال حجت داره فورا فروخته میشوه عین حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 40000 سومون که با روبل امروزه گردونیم 271,000 روبل میشوه خریدار انه باشه گفته با کمتر معامله داره ارزان میشوه برای معلوماتی پورا و انیق دوستان رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما 12 ماشین فروشی است مرسدس بنز V201 سالی باروریش 1991 موتور 1.8 لیتر سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره سرچنا فروخته میشوه معلومات ایلاوگی را نویسندگی نیست صاحبش عین حال ماشین قرار داره در ناحیه کنی بادام و نرخش باشه گفته 35000 سومون که با روبل امروزه میشود 237,000 روبل خریدار انیق باشه گفته با ارزان میشود برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن دوستان با رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 13 ماشین فروشی است مرسدس بنز سی کلاس سالی باروریش 1997 موتور 1.8 لیتر سوزشواری باشه گاز بنزین کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره میگه یگم درد نداره الگانس задни камера дора гази евро 4 задагай срочна фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар ноҳияи ёвон қарор дора ва нархша боша гуфтесай 44000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 298,000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешава алиш ҳам мешава вариантҳои алишӣ дора барои маълумоти пурра ва аниқтара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда
занг занем ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунем. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошен. фикротона ҳатман дар зери видео нависен дӯстон. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.